Dr. Osafi Smithson jirwa kertong ka United Democratic Party UDP hak election MLA Araja Arpulai na maurung kaneng kabanlong hak arpunyo turi kulakentui kinong kersan jong ka National People Party NPP kani ka konsensi ban nompen idok sasu habaya kun ya kani ka election bat ong bakin wanno ban ya tri lang no bat ka UDP. Habakren hak jelang yelap election hamaulun rei hak miet ka apsau trik rompang Araja Arpulai da ka bakan tho yo melie bamanta ka maurung kaneng bat kertong ka NPP uba penya sing siem uniu kertong ka UDP ulo ong baki pai ba kim bi chu tang ki mau nong rem ki baklam pau kam hadu menta Nilong kong kiro rong ba yung kinong yaram nilai tulay lang bang ipinay si pai ba bakin nuksa dengan kecing yaram nanti bang ide bang tuli lang mata kasi bang ini penriam ya kan NPP bang ini penjab ya kapong ha kapong Panay bagi pai ba nilai tulay kadai panay kecing yawan jong pi ay masih mingi hado kata-kata bang ide long bang ipoi sa katang tidak nang lagi ikut samla bahai star William Mark ibalong presiden jong UNP jong parti UDP hapo mor nang konsensi kung diskon samla kila tracy tong berkila form untuk umat robo kli unit jong ikut samla bagi bobon ikut samla kila dalang bagi hang ni ketuan jongi bagi ala on pesor ikut samla bagi ni sakmat nang amta berdia dan mentah hakam sangsai perte naman ingat siam berkesamlah kilo berawai jong kari berkejat benro makantu hang ni yang kipat ba yang kita kiwe kilo kersan sa kawe ke parti kam tami kita berdana parti NPP wajah pede dok sa sore wajah kuah pede sore wanda bani sa parti UDP kono kersan sa NPP wanda bani yo hibabe Dapoy sa kapor idangdan kapor sa aske telah kapobot mantah kabit kaya warna sangi sa kapati UDP kanay kajingwan yang ipaiba kanay kapanay pangilagan kajing sepuh berberak kajing telah hak sensar kadar hangday pokokasi dungi berkantam penginwara kajing job yang kapati UDP tetapi kuah beriyo sa berbiak yung kertong hak kajing job wan sa kayan sa kapati UDP wan mantersan lang ini bangin yo mabindan lang hakatuk jong ginong jong ay kapalay ya borok ginong song ya pegi pai ba kanay biya po yung kanay gamit klam dapat klam dapat na tang mabiat ya ko idon kanay kapalay kading toy jong pai ba sa kanay kajing lang jongi kanay ingat siya bro bawar punyo kanay bro kabut sa kapati UDP kantoy kong sa hakabam Nila kuah banjir dia parti UDP Budang yalam jongi Udah baik Ujat kodok kasih janja Dan ujat kodok negari kasih jongi Yang kuah so bangsa yang kita jengsak penbit Hagi for election Pengimbit so yang kita jual penbit jampai Bawa firman penbit yang ini Sisen san senam Buan ai ini san hajar Abuan ai Sembat Kebun pan ai sana Walaupun penbit berbincang jam tema borosan siam tangguh pada ber. Genang bet so. Walaupun penbit berberontak iskim berfer. Iskim kepada dong central government ro. Luar penbit yang ni pada orang berfer. Pada iskim dong government, pada kebetul dong central government. Buat berpoy ke Muhammad Soye. Tentang janji one mission. Ada iskim dong central government, dong सरकार प्रेम kebetulan kajing sepu pan bayom aman isoye ndera bonra dong ikmat de bonra central government de bonra sarkar dalam kume sarkar pe nang tai repot Delhi wan om bare mangan wan penpe lagi di mau rem sa tang mau rem wan pre mau rem atau patang nang ebek sebab di mau rem dan pelut pisah tamu luar buat mau rem kapan sampai nasional bidang ebek kepingin lagi kan baik abang ipedai pengembek so hendak kumna arpunya kare biasanya kasa amatur kemapam
yang ini pak jangan kamu kertong jangan kamu kegenhun Dagan ay ka mansel ka ng pagkakapir di karsan dengan siapa yang martatin bangin po sa katong nakatingkol ko kanda yung tayo ko ng kao Kaya po yan ang jinboy nang matagal ay kakam problem niya lang natin iwi bangin nyo kajinjok dan burong kakaarta rin kabanyo ikapot Genyo kajinjok dan burong kapaglang kajinjok ng ta kajinkan sa kajinjok ng ta kalaway kakapunay Jangan kini bagi penrohi produk kowe. Bagi parti UDP, namanya nak serai baru konsultasi. Gel penjawab baik yang ke parti UDP. Kapan lang benar asasi sit. Hanggai apa yang berbauan. Pengikarmen lo. Penginjau penyelam yang serta mentah ke arah jalan pulah itu arah pulah. Bah. Geli awak berpendagang yang berbon kimat jokot ke parti yang non. Nama tak kepahamian. Jangan keimlang salah. Kobi kupa tosyik ya kabom ya kawang betum batum kacing sensyar ikwa kapapet ngin ya berhiar ya kacing dom ha kabom ngin ya dali shim ya karai haladehi Inya bertang Barok ninyom hadap terjerua Komi kupa Kaya berkat banjir ya unong iklan Kajing kermen Syano mentah Ya kajing sain inran Hakapam Inya Shem yakarai haladehi Dakapam ninya bertang Barok ninyam ada terjerua Tang syubanglah bentaban cipsan stem Dailayam Kajay pengrau Kang poi sya Nola jelay Saka bamsam Hakabam Hinya daling Shem yakarai haladehi Hakabam Hinya bertang Barok ninyom hadap terjerua Kumau rikneng aren santo yang wan rak kacing gelap Ubro ubah syempang ngin mentang Ngin ya nyom hadap terjerua BJP promises to fast-track Meghalaya's development by upgrading and modernizing all roads and allocating funds of Rs 2,200 crore to transform Meghalaya's villages. This 27th February, vote for a stronger BJP for a stronger Meghalaya. Kajingkular ka TMC na kabenta ka Meghalaya. Kajingpintik na ya kalaway bapranay. An ay jingarap khat arajar tingka shisnam shaman na kilong yeng jong kikina ki bapuliya ki school sarkar. Namar kata ka TMC kan ay shilak tali ki laptop shabaro ki higher secondary bar ki khna puli college ban kirshan ya ka puli puthi ka baminta. Hakane ka apnyo terek urumphang Shan ya ka sharp jong phi haki artli ki sentio bat kirshan ya ka Meghalaya TMC. Congress commitment to Meghalaya, an unemployment-free Meghalaya. Congress is committed towards providing a job to every household in Meghalaya. 5 commitments na kaseng Congress na kabenta ka 5 star